Ah dibayar lagu tong dihutang. Panajem tong dihutang. Dimang bae. Oi beres. 20.000 ya? Iya beres. Gerang-gerang bos masir anu bagir Ya Bapak Boin di sarangan Bapak Boi anu mana di sarangan bos Baeng anu bagir hadir bos channel ayah mena ya ti pacar Asep Bos Awi beres siapa hidung Bang Abu Boro-boro Bapak Boim teuing ngadiri Bapak Eta lahang abadi diangguk ka suka kali ye bos channel anu mangan hadir aturan bos channel kapayun heula kanggo ka bos channel bos Maris anu mana bos Asep bos Asep ya bos Kiben aturana kapayun bos channel deui anu mana hadir mah hadir bos channel kapayun heula ayah aya teh aya bos channel ayah teh Humas situ penu balong ajar babandon sarang babandu Bapak Hajat Ibu Hajat anu bagir Bapak Ii awit ayo teka lepat sakedik diri abdi bos Kolek kagamparan bos colek atuh diri abdi duka
sisi basisir di papak bos jenal di papak bos jenal anu mangan bos jenal anu balaki bos jenal di papak ayana di waru doyong bos jenal di papak ayana di waru doyong sisi basisir adi papak bos jenal di papak Bos Iwan ayana di waru doyong Bos Iwan bos Baban papak ayana di waru doyong bos jenal Bos Iwan di papak ayana di waru doyong bos Iwan doyong atas sisi basisir di papak bos Iwan di papak Bos Iwan yang punya KCIC bos jenal anu bakir bos jenal anu mana bos jenal di papak ayana di waru doyong bos jenal di papak ayana di waru doyong bos jenal doyong adi bos Iwan doyong atas sisi basisir di papak bos Iwan di papak ayana di waru doyong di papak ayana di waru doyong bos jenal di papak ayana di waru doyong atas sisi basisir bos Iwan di papak bos jenal di papak bos jenal ayana di waru doyong bos jenal anu mager kapayun lelang bos jenal bos Iwan bos Asep anu mager saha anu ridho di dua di tulukeun bos jenal ate tapanasan awak katirisan bos masir api rela pasrah capek kagu gulung masalah bos jenal anu bakir hati diskaraca teka ubarai bos Asep anu bakir lain sekali anak jeneteng ulang adoi bos jenal anu bakir kasalahan sami bos Iwan manina teri nanya ngeri tiga-tigana bosan ngombar Cina tak bos Iwan daya tuas na bos jenal elu kaliku ngagulkan busa bos jenal anu bakir lain sabaran na bos Asep lain ada gawanan na bos Asep asa buntu kemanggi jalan kerja saya bos jenal bos Asep saha anu ridho
rasa kompai kalau langit bos jenadi api rela undur diri ngobur pangarepan anu suci malikeun rasa kanyeri bos jenal nenangkeun ati bos jenal kajeun asa berat kalengkang kaji abdi jana boga arah abdi bulet bulet lepas di anda bos jenal haredang panas selalu bos jenal panas dan haredang bos jenal bos Paris haredang panas selalu panas dan haredang bos jenal ada bager Mustafa guru nafasi bos jenal merana karena panas hawanya aku tuh merasa aneh bos Asep guru nafasir mengapa panas hawanya bos jenal coba dengar cerita ini apakah ini haredang panas selalu panas dan haredang bos jenal haredang panas selalu bos jenal anu mana bos jenal deui 7 kata cinta yang kau ucap ini masih satu dirinya setia kasih sayang yang percaya jujur dan sehati bos Asep bos jenal deui 7 kata cinta yang kau ucap ini masih selalu teringat setia kasih sayang rindu percaya jujur dan sehati bos jenal aku waktu itu bersama bulan madu kita semua merasakan indahnya percintaan dalam kemuliaan yang kita ciptakan kau menyatakan kata cinta bos jenal anu bager 7 kata cinta yang kau ucap ini masih selalu ku teringat setia kasih sayang rindu percaya jujur dan sehati bos Asep 7 kata cinta yang kau ucap ini masih selalu ku teringat tanpa hasad setia kasih sayang rindu bos jenal percaya jujur dan sehati